Ekipa emisije Lovište vas pozdravlja iz Natalinaca. Danas će članovi lovačke grupe Brđani u lovištu Trešnjevac učestvovati u lovu na fazana, koji se nalazi u lovno-turističkoj ponudi lovačkog udruženja Jelena Talinci. Međutim, pre nego što vas pojedemo u lov, porazgovarat ćemo sa nekim od naših domaćina, koji će nam dati detaljnije informacije o ovom lovištu i njegovim potencijalima. U mom društvu se nalazi moj veliki prijatelj Žika Mitrović, upravnik lovišta Trešnjevac, koji je poznat ne samo kao lovni radnik, nego i neko ko se profesionalno bavi lovnom kinologijom. Međutim, lovna kinologija danas nije tema naše emisije, to ćemo ostaviti za neki drugi put, nego recite meni, Žiko, evo, kraj godine, kako ste vi zadovoljni ovogodišnjom lovno-turističkom sezonom? Počni prvo od srndaća. Ove godine u lovno-turističkoj ponudi srndaća smo imali ukupno 25 zaostrela. Od toga 6 u komercijalnom delu, a 19 redovni članovi. Mogu da kažem da je plan ispunjen 100%. Od ukupno 25 srndaća, sama trofejna vrednost je bila za ovu godinu zadovoljavajuća. Znači 4 srndaća u bronzi, ostalo je ispod kategorije, tako da mogu reći da smo prezadovoljni što se tiče samog odstrela i kvaliteta. Ove godine nismo imali stranih lovaca, samo domaći lovci, tako da još jednom se njima zahvaljujem što su nam ukazali čast da dođu kod nas u lovište. Dobro, a kakva je situacija sa ostalim vrstama divljači, kakva je situacija sa zecom konkretno? Pa konkretno sa zecom je, ja mislim da je alarmantna situacija. Kao i svuda, Jest, kao i svuda. Ja mislim da bi trebalo pre svega ministarstvo da reaguje i ja mislim da stavi po zabranu lov zeca prvenstveno u Šumadiji, a za Srbiju to je opet pitanje. Da. Ali je mnogo loše. Dobro, a koliko jeste lovili zeca ove godine? Plan je ispunjen 40%. 40%. A reci mi, kakva je situacija sa fazanom? Pa fazan u odnosu na prošlu godinu isto lošije, ali mogu da kažem da smo u suštini zadovoljni uz pomoć same volijere što smo ove godine... Da, to je ova volijera. Da, napravili u pomoć ministarstva... A kad ste vi nju izgradili tačno? Izgradili smo je u aprilu mesecu. 2015. 2015. Reci mi, sredstva ste obezbedili? Sopstvena sredstva, prijatelja, sponzora, donatora, ministarstva, bez koje budžetski fond za razvoj lovstva je pomogao stvarno mnogo. To ste konkurisali, dobili ta sredstva. Sad me zanima još jedna stvar. Kolika je površina ove volijere i koliki je njen kapacitet? 1100 kvadrata, kapacitet, stavljali smo 2 ture po 500 fazana. Odakle nabavljate fazane? Fazane smo ove godine uzeli iz Kragujevca. Dobro. I još jedno pitanje, da li vi imate fazana u lovno-turističkoj ponudi? U lovno-turističkoj ponudi imamo fazana i prirodna reprodukcija je fenomenalna, ali ove godine kao i svuda prvo leglo fazana je podbacilo u cijeloj Srbiji, tako da je ove godine malo lošije, ali smo zadovoljni. To može da se uvek interveniše s jedinkama iz veštačke proizvodnje. Koliko se fazana nalazi u lovno-turističkoj ponudi? U lovno-turističkoj ponudi nismo ove godine mnogo stavili, ali smo stavili nekih 300 fazana, što fazanki, i plan odstrela je bez malo ispunjen. Ja mislim današnjim lovom ćemo i završiti ovu godinu sezonu. Ja se nadam da će članovi lovačke grupe Brđani biti dovoljno vešti i da će imati uspešan lov. I ja se nadam, iako je velika magla, ali potrudit ćemo se da sve protekne kako treba i da odstrel bude zadovoljavajući. Pozdravljam vas ispred lovačkog udruženja. Danas se nalazite u lovištu Trešnjevac, kojim gazduje lovačko udruženje Jelena Talinaca. Lovit ćete na dijelu terena Jezero. Lovite danas fazanskog petla i koku. Malo su teži uslovi, magla, iskusni ste i najbitnije je bezbednost
na samom lovištu. Danas će vas voditi lovočuvar Radosavljević. Poštujte pravila, dobar pogled, mirna ruka. Hvala vam puno. Hvala. Lovište Trešnjevac, kojim gazduje lovačko udruženje Jelen Natalijinci iz Natalinaca, obuhvata površinu od 8800 hektara i pretežno je ravničarsko-brdskog tipa. U lovištu su zastupljene brojne vrste divljači, pre svega srna, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, divlja patka i divlja guska. Lovište raspolaže svim neophodnim lovno-tehničkim objektima, odnosno sa adekvatnim brojem visokih čeka, hranilišta i solišta. Zahvaljujući velikom zalaganju stručne službe i svih članova, lovačko udruženje Jelen Natalinci je izuzetno uspešno. Lovni turizam je znatno razvijen, a gostoprimstvo domaćina, prelepi lovni tereni i zavidan fond divljači nijednog posetioca ovog lovišta ne mogu ostaviti ravnodušnim. Dođi, daj mami, daj, bravo, bravo mami, bravo, 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 pusti, bravo, bravo mami, bravo, bravo, bravo mami. Eno, upravo sam odstrelio jednu fazansku koku, odmah na početku lova, kako je krenuo bit će dobro. Ja se nadam da će više da bude danas, pošto je tako ujutro odmah počelo, malo je teško, magla, ali bit će bolje, ja mislim. Takođe, u lovačkom udruženju Jelen Natalinci velika pažnja se posvećuje lovačkim psima i lovnoj kinologiji, tako da se u Natalincima redovno održavaju razne međunarodne utakmice u radu pasa ptičara, po čemu je ova varošica nadaleko poznata. Eto, za početak jedna koka, pas je dobro odradio marku, aportirao dobro. Što je najbitnije, vreme je idealno za lov, malo magle, ali za sad smo zadovoljni za početak. Nadamo se da će biti bolje. I ove godine članovi lovačke grupe Brđani, shodno tradiciji, nastavljaju svoja putašestvija po lovištima Srbije. Ovoga puta izbor destinacije za komercijalni lov na fazana pao je na lovište Trešnjevac, kojim gazduje lovačko udruženje Jelen Natalinci iz Natalinaca. Lovačka grupa Brđani broji 15 članova iz nekoliko lovačkih udruženja iz Braničevskog okruga, od kojih je većina na privremenom radu u inostranstvu, prvenstveno u Austriji. Grupa je nastala 2003. godine i od tada, u toku svake lovno-turističke sezone, učestvuje u nekoliko komercijalnih lovova na krupnu i sitnu divljač u brojnim lovištima širom Srbije. Evo, upravo sam odstrelio koku, kerovi su to lepo odradili, nadamo se da će biti još lova. Lep je današnji lov, malo magla, ali ok, bit će super.
Evo, danas lovimo fazanskog petla i fazansku koku, grupa Brđani. Malo pre smo imali priliku da pucamo na fazansku koku. Pas je odradio svoj posao, markirao je. Moj kolega je imao uspeha više nego ja, ali eto, nadam se da ćemo u nastavku lova vidjeti i srediti još nešto. Inače, uslovi su malo ne baš najpogodniji za lov, ali bitno je da se sve odvija po planu i što je najbitnije, evo imamo Marku ispred u stvari. Aport! 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 Ajde, aport! Grupa Brđani danas lovi u lovištu Trešnjevac, kojim kaže lovačko udruženje Jelen iz Natalinaca. Lovimo u komercijali fazansko petle i fazansku koku. U lovu nas učestvuje 12 lovaca. Većina nas nalazi se na privremenom radu u inostranstvu, ali imamo u svom sastavu i lovce koji su ovdje dole u Srbiji, kod kuće. Uslovi za lov su danas malo otežani zbog prisutne magle, ali nadamo se da će vremenom magla da se podigne, već se nadzire sunce. Za sad solidno, palo je nekoliko petla, nekoliko koka, lov i družine na nivou, kerovi rade koliko im uslovi lova dozvoljavaju. Vidjet ćemo kako će biti do kraja, ali ne sumnjamo u uspjeh jer ova grupa već dugo lovi zajedno i sastavljena izrazito od dobrih, iskusnih lovaca. Imamo i solidne lovne pomoćnike, a i organizacija i stručna pratnja u lovištu na nivou je. Tako da, šta da kažem, lovačka sreća je promjenljiva, ali mi smo bili i ostali optimisti. Nadam se da će na kraju lova da budemo, što se tiče onoga drugog poluvremena, još uspešni, a drugo poluvreme se zna, lovački ručak. Evo, danas smo u lovu u Natalincima u komercionalu. Ja sam evo sad ulovio jednog fazana. Jednog sam nažalost promašio, ali to je lov. Malo nas ova magla ometa, ali divljači ima i eto, trudimo se, vidjet ćemo do kraja dana kako će još da bude lov i tako.
Nadam se da će da bude uspešniji nego prepodne, malo se magla podigla u odnosu na prepodne. Još jedan dan druženja, grupa Brđani uspješno u lovu. Danas smo dobro prošli. Naši kerovi su radili odlično, malo je bilo otežano u početku zbog magle, ali sada je već fantastično. Lepo su aportirali, imali smo dobre marke i nadamo se da će sljedeći put biti još bolje.